ای مردک او مادری تو فقط یک فرزند داره؟ 3 تا بچه و 3 دختر دیگر هم داره به فکرم. نمیتونه که خانه بچه هاش روه، نمیتونه خانه دختراش روه. دوستان عزیز، سامانه رجبعلی ابرانی سامانه من است. سامانه همه شما دوستان عزیز، برای پیشرفت و زیاد گردیدن فیلم های تربیوی همه شما خواهش میکنیم که در کانال برویم پادپیساتسیا کنین، در نورو لایک مونین و هر روز ما طلب کنین در کامنتاریا که ما چگونه فیلم چگونه رولик برای شما پیشنهاد کنیم. الله یار مددگارتون. زنک آبای مردک قریبتر کردیم یا خودتا باور که امروز هم که کردم مونده شدیم هم گرسنه شدیم اکی میشید که در بیرون هم بخورم باور که خراب بخور دیگه حیثه زنک حاضر بعد 5 منوت تیار میشد کمتر جوشیده تیار میشد مردک میخوره. خب زنک جون من ایستارم ایستاش که مردک وعده های کردگیتون چی شد؟ بیرون میرین، تماشا میبرون، استراحت میبرون گفتین؟ زنک راستی گفت من خودم همین چیزا فکر کرده هستم چند وقت اراده دادم که استراحت میریم یک اونجا تماشا میریم فرصت شود همین پگه اگر کارم کم ترک مثال سبکتر باشه حتما به تماشا میبرم پگه نشید اگر حضور دیگر نه انشاءالله که یک گلوش کرده اما کار سبکتر میکنم و استراحت میریم. خب مردک با انتظار حاضر بیاین مردک جان. السلام علیکم. و علیکم سلام. بیاین مردک جان. زنک من گفتم اگر کارم سبکتر باشه من به استراحت میریم زود برای لباسو تعالش که رفتن در کار. خب مردک جان. خب تسترش که یه گمانم آرزوهایم به گورستان میماند دلی پرغوص از غم سر آنگم میان میمانم دلی پرغوص از غم سر آنگم میان میماند. زنک جان تزدر کن در جان صدقه تزدر کن. شکر به همه درد و غمات زندگی. شد که این قلب بلند شده ایستوده است. یک بار جبلی زنگ زدم چه همین بچه هم زنگ زده زیق کردم. خدا با شکر که همین بچه تولد کرده بودم. ماشی اوچه جان لبای جان اوچه بچه جان چه هم داری؟ شکرانه الله مهربان اوچه جان همین شما خوب باشین فکر کنین که ما 100% خوبیم بهتریم اوچه اوچه میماره در آوازوته چی حال داری کلی نازه؟ شکرانه الله مهربان اوچه جان نه کار اومدم راستی چند وقته هم وعده دادمش که استراحت میبرم شما دوی مقصد تاکید میکنین که بچه‌م کلینا نرنجام بچه‌م کلینا قدش خوب معامله که بچه‌م کلینا یک جا تماشا بر که زیغ نشود راستی گپ همه امروز فرصت شد میگم یک تماشا برامش هم طرف ورزاب یک اونجا بریم یک کم ترک با عصباش آروم میشه بیچاره زن دایم در خونه میشینه خیلی میفهمم چه خیلی نیت دارم چه بچه می کارو تکی سبو کردی با یک من آمده خبر گیر بچم بعد که اومدی یک بیگه من خبر گیر اومده. بیگه او چه؟ 1 بیگه؟ 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 1 بیگه
тинҷа уча ҷон бахайр охе ягон саломатитон хуб астай дороотон сари вақт хӯрдаистин охе бахайре бачам бахайре кам тарак се чунро шуд ки қандам баланд шуда бачам як меомадӣ там пеши духтура мерафтем қандтон баланд шуда уша хай худованд бахайр боша уша ҳозир ман 10 дақиқа пас агана меом мерасам не бачаҷон аввал корота бин барзанта бачам корота тамом ку ба биё меем бачам очаҷон ё илтимос ҷонум шавен оча гӯшум кунед дар зиндагӣ оча и истироҳат и кайфу сафо и айшу ишрат хуруду мақсади гап ки тамошову дигар чизо ҳамаш очаҷон мешавад ай ҳамада барои мо муҳим очаҷон и саломатии шумои и бадани шумо и хандаи шумо очаҷон ҳозир ман 10 дақиқа пас уча меом мерасам тамошо бад мешавад хоб очаем бо ҳамин модараш занг зад чи ин модари ин моро ягон ҷо истироҳат рафтан намемонад вақте ки мо ягон ҷо рафтанӣ шавем фақат ӯ касал мешаву дардош пайдо мешавад мо ягон ҷо ай дастаи ӯ рафтан наметонем меги фақат якта фарзанд дораву тамом мо кай ай ин модараш халос мешида бошем мартакҷон ман тайёр шудам мерем тайёр шудаи хуб занак бале мерем не ки дигар ҷо мерем мартакҷон модара қандаш баландтар шудай занг зад ки бега вақта чид биё хабарам бигӣ асад дахтар табар нишонум те ҳозир рафтан дар кор занак метарсам ки саломатии модар бо бадтар нашавад то медонӣ ки ҳама чира ёфта мешавад ки модар ёфта намешавад занак мо ягон ҷо рафтанӣ шавем фақат дарди модарат пайдо мешававу модарат касал мешававу модарат занг мезана э мардак ӯ модари ту фақат як фарзанд дорад сета бачаву се духтари дигарам дора ба фикрам наметавона ки хонаи бачаҳош рава наметавона хонаи духтарош рава дорума и биёра ҳама чизоша фақат ту мебарӣ мо як рӯз истироҳат рафтанӣ шидем дарди модарат пайдо мешава наметавона ки фарзандош гира бара нигоҳош кунад фақат моему тамом э занаки абла э занаки беақл ту мара нишон нате чӣ кор кардан чӣ кор накардан ма дар ин хона ман қарор мебурорам ки чӣ кор кунам чӣ кор накунам фаҳмидӣ дуюми ки беақл модар дар ман тура ба тоҷикӣ гуфтаистам ки саломатии модар бад шидай қандаш баланд шидай мефаҳмӣ и истироҳати кайфу сафои гаштугузор ҳамаш мешава не ки модара ёфта намешава мефаҳмӣ баъде занаки гумроҳи бесаводи беақл дуруст модари ман хайри ман 6 та фарзанд дора 6 та фарзанд не ки ту як боре беақл бесавод гумроҳ фикр кун ман ғайри модарам 6 та модари дигар дорам ғайри модарам 6 та модари дигар дорам як та модар дорам ки имрӯз ки ман агар айдаст битимаш дига ман як тори муша ба як дунё ёфтаву харида наметавонам